ไม่คือหวยนะจ๊ะคุยขัดลิวมันลิงไม้ YouTube channel เบกจนเรนเล่าไม่ทนเดียวเตอรี่อาศัยออกัสจะริกันไนกลุ่มสิ่งในจุดนับปงู The Gun Few Mail จะแมงลอง local newspaper King in Sam the call จะแมงลองออกัสจะริคัด District Administration จะแมงลองคัน District Water and Sanitation Mission รีกริวนาออกัสจะริคัดนุ่งมณิปุรเขาไรเลี้ยงไม่สุนา Drink from Tap Mission จังได้เขาล้อนสุกันเทมีตรงมิชชั่นใดใกล้คุณกระทุยเขาอินทันไม่สั่งไม่ดุยที่กวงตังเล่าขังตับไม่สุนัสินเท่าไม่โปรเจกต์อาคาเรงไทยแล้วนุ้ยจังได้นำหายจะแบงลงดิสทริกเขาอินทันทิ้งเลี้ยงไม่นำสุนับำจวงงี้ Drink from Tap Mission ล้อนสุกันไม่ได้มณิปุรเขาไรเลี้ยงไม่ Pilot Project สุนักเขากันจวงงี้นำจงไกลลากริกสนัยในแต่จัดเขาสั่งไม่ดุยใกล้เขาใส่กวงตังเล่างำขังสินเท่าไม่โปรเจกต์ Hargar Child Mission August Rikat Kau Deputy Commissioner Dr. Angshim Dansowa IAS re integrate sukan mi khautai by my officials nun Chief Executive Officer ADC Temenglong Kachamthai F Gang Mai MCS SDO Temenglong D May Dinbui MCS Jet EO Temenglong N Abonpau Christopher Faith EE Saleu Lori Mau AE Premsen T Panmai Khani Chengdai Village Authority Chairman Dimthau Rai Panmai Kanyu Ni Kazau Kane Inbu na school incham na nun khani namai azurui kazau lokani kamung khautai DC Temenglong Dr. Angshim re water field testing kits namai nun khang insat lokani mi tong kits hai dui tuang quality taste sukhangi kamung khautai faith laboratory chemistry mi tong kits sin sumai check hands on training ti lokani formal program loi metan deputy commissioner kani official nun tai rui nam khauta lo mai water tapes nun tai zau ta launa dui tuang quality ni zau lokani Dr. Angshim re akhui high school ni zautat laukani mi khautai Pradhan Mantri Adi Adarsh Kram Yojana Bangkau Drainage System ka siam lau mai ni zau laukani Inbuna Ayushman Bharat Health and Wellness Center akhui ni zautat laukani August Rikhat nung changdai khau lon su laukan mai Drink from Tap Mission hai rui na mai nun in than mai dui sin piu tan tan bampung thi tuna lumgai mi te nai ba me Infal August Rikhat Senapati tong District Health Official rui confirm sukan me the laina August Rikat Friday nga lung khau Piru mai case kan ru nakhat khau positive te supat kan thi tuna sakani Piru mai case confirm sukan metai Council River Colony Fiamai Babu TNK Gate Yapau Colony DV School Road 2 MSC Pro khani Mount Everest area koriye tuna sakani imbu na kan ru na tachat ni mitong symptoms na na test result kwan ba mi tuna sakani Dimapur August Rikat Twinga Leng Muiva National Socialist Council of Nagalim tong Atu Kilonser August Rikat Friday kalan kwangru na khatsang khori gastritis indigestion khani diarrhea rika khangai magna Christian Institute of Health Sciences and Research Dimapur Nagaland kau razau khang phungwang kani tuna lumnu me jamriti thai kani tingkum rik secure na khatak mai NSCN-IM leader tai CIHSR Dimapur kau ka kinai me check up tat kai kan mitang gai mai da nabam thi tuna lumnu me jamriti thai kani kumna asai Saturday kau discharge chudat bamnu wi tuna sakani Infal August Rikat National Investigation Agencies Rikum Singnay na na paday kau intay me pui gantum khani allow gantum ta seloy kan me kau kazau kani tuna thanglala Mar Elias Boyata July 3 kan runa khat nung nim kan me kau Kuki Jo Council ri pian mak mai indaw kan the Kuki Jo Council ri Kuki Jo mai nunta tuk na zawgud bami kaniu khang inchu mai lazan sulaw magi khani selective sunatan subami tuna pian mak mai indaw kani Kuki Cho Council tuang press release kau nimkan mai boya tai ka khoi mak mai de tuna sakani thanglelal mar dai hi thau ka lu mai ka tan suna tan ba me pui kumna intai minun ta seloi kan mile ka mai ka riang ma gi tuna sakani Infal August Rikat Manipur Government re Digital Governance kani Public Administration High Transparency kau tan tan kang ta mai duan suna August Rikat nong e-gadget portal official suna lon sukan he e-gadget portal hai re physical printing in tha khang tat good mai duan akhat suna lon sukan tonge August Rikat Friday khau ti thai kan me cham thilaina government notification hai mai koi khau modernize sumai thia kau ti thai khang khani government officials information goi hai centralized digital platform khori zaunu khang mi tong initiatives ka than hai sin thau tongi tuna ti thai kani government tong statement ti pat kan mi khau tai mi tong initiatives hai re paperless administration khani official government information goi hai public rechu na zautau nu khang sinthawbam chongi tuna ti thai kani asai tang thu e-gadget portal khori government gadget online ko publish supni kumna mi hai re traditional printed version ta lindat ni the
Directorate of Printing and Stationery re digital notification goi official records ka rilaw bam puni the kumna mi jong information goi ka ge nai mi gan kau refers to the nu puni tuna sakani e-gadget portal loan sukan mi hairui government office goi kau paperwork tirau kai puni the kumna mi hairui administrative tan goi into inata nu puni khani mai goi re government jong into my publication goi online kau chiuna zau tau nu puni tuna sakani Guwahati August Tarikat, Railway Authorities Assam Re, Tinsukia Railway Station Kau Human Trafficking Operation Tatkai Natingkum. Rut na tachat tang mak mai tuna gan chui na charuk ta rescue sukanthi tuna gan chui na charuk tai ala na kasiam lam documents dai silaw na Tamil Nadu indong tat khang subam khawri rescue sudat kan chongi tuna lumnu me chamri ti thai kani Railway Protection Force kani Government Railway Police Rui kani utong routine inspection duan akhatsuna joint operation tatkai mi gan khau thai pada rescue sudat kan chongai Intu may allow nun ta Tamil Nadu indong kay kang suba may ni may gan pung tanim lawa mi tuna sa kani trafficking network kau kasaw may nun tay gan may kani tuna kasaw kani tuna chabon nun ta indong tadba may kau kasaw may bidwit dutta tu may pukaw lat intan may gan kau kani ukoy ta Tamil Nadu kau nay may textile factory kau taan titaan kang indong tadbam chongi tuna sa kani railway authorities rit mi tong lam kau Pu inbu got na human trafficking kau tan suba may nun ta nim kang karamba mi tuna sa kani Human Trafficking High Upper Assam kau katup mapat ba mi mitai cha lau kau tan suba may nun ta employment kanisian gai na inpang nu may tan san kau kabambay thang indong tat kang katup na suba mi tuna sakani Human Trafficking nun ta re allow kani tuna chabon nun ta target suba mi tuna sakani tuna allow nun ta tan ran may titan kang rap mi thai kaniu pum zuat may tan kau di kasaw kang traffickers nun re suba mi tuna sakani Assam government re Sailuan High Human Trafficking kani witch hunting ta zausin kang state policy kau launa tan subami mi ta society kau mansai gan sakta laukai na sumai kani sina sumai kori ngaglaw kang tap mai suna tat kai ba me guest jam asai August tarik kanai kum singne ni tri na pung kau tarik tri na tachat me kori tarik kanai June kum singne ni tri na pung long kau guest booking sulau mai serial number jing tam ru na patai phai sekiu na chekiu kori serial number jing tam ru na pung phai karik sekiu na churuk ngan kang insan puni Tamang long ting night luan, bok pabu tari kanai kun sing na ni na pungu. Lao tuan kalan ting zin ting rai na ye, zing bang ting rup ni. Bok pabu tari katum kum sing na ni na pungu. Lao tuan kalan ting zing bang ting rai na ye. Mai ka goi na king in na king long makhang ta goi khaliu man ling mai YouTube channel bek tin roi thun ku mai in dau dare asai khang thu hai khawre jam nga lau thi ning thau ka lau chuan khong ru makhai kai mi kan rui king in sam the lock hole thun ku thei